December ni som pasari kumsang ni som parukhan mi pakhat udayan anti chuan Facebook a akan chai hi kanuna ani tia post amin akan chai ne na an thalak dun po a postel nge a he post ase ama tanga ni khatnuwa hian Facebook a vek udayan hian post dang siam le in akan chai chu anun thlak dang lam tir tu ani thoba ka nun kong dik a zo then ata na mi tangkai tak ani thu aziak tela heng ba ka hian udayan hian akan chai chu khovela a chan thaber ani thole akan chai melma reng chu a melma ani vezel thu a post siam nun zo ka hian aziak tel boka amai ro chu udayanan post siam atanga ni tampo liam lova akan chai rong chu abadum chuat leile khwara mu chwa ani le bok se chuan ngai ven ati hlo te em a chu mai ba ka akan chai bo ral chungchanga udayana chuan rin hlel a hloin mitam tak ngai to na a udayana malak na vek ani ring an tambera heng song song an rin thela chan po hi engdang wang ni lavin udayana hi mi pathum ngot tol tha thu boya in nam hnoina alo nei to wang ani pakhat bok ani akan chai hi West Bengal lami ni in bankura a khosa ani a khosak phunga le chechia shimshima po mi van tlang kan ti ang chi le mel po thapa ngai ve tak ani a kumsang ni pasari khan udayan nen hian social media site pakhat atanga in tongin ralkhat in biaka hun engemaw chen anin mel shat nowa chian in kom ngai tak ani chauta a tichuan anin tonter atang hian ni tin deuh tho in beta fowin chutianga in be fota chu atopa topa chuan in chen thatna mai pe alama anril ru ein mu chhosel mu chuan anin ngai zong chu ani le tamaya chutiang chuan kumsari zet ataka in musi lo hian an oma ma se heti la hian awai khat ngai zong ni na te ani awangin akan chai zo khian udayan hi adu em a hei wang hian alaka aril ru zong zong ape ati thei ome chutia hun engma chen in po tak le in thlahlel taka in bethin ta chu ataka anin mu masak per hun an siam ni te chuan anin nelin anin po ngal em maya kan tarlan tak ang khan akan chai phei chuan atana thenle moi lo kopin udayana chunga rin ngat vekin engpo ahwam ani ber to ani mana akan chai chuan thutluk na asiam tangi nge aloni a heti lai hian akan chai hian anu le pa de chu udayana ne na anin kar chungchang hi alo soi pui fo to boka amai ro chu chung kolam hian an fono thutluk na ero an chom pui thelo mai pi alama an ngai dan ani lo hle maya chu ba ka udayana lakatanga inthial filim tole chen tur po hian voi tam tak akan chai hi an lo nor to aloni a ma se akan chai tan choti maya thil ul sam ani bik lo niang anu le pa thuron le zilna azom thei bik klat lawa chuti line akan chai le udayan te pani chungchang a hian abikin akan chai no le pa de chu an mang ang tak zet ni in alang chu mai ba ka fanumal alo ni bok nian anu le pa te hian akan chai thian hai vai te po tan pui tura an ngen na sat ba ka an thianu chu athutluk na siama in ngei to nun le tur le udayana chu chen tura fui turin an ngen hlom hiala amai ro chu chung zong zong po chuan umche ani thei vak lo ani ti chuan achung ten dan tumin thei top chawma se akan chai chuan athutluk na lo siam to chu kaltlang puin udayana khosak na lam Madhya Pradesh khopui Bhopal lama chuan zun thla kumsang ni som parukhan akal tangi nge a chuti rwalin akan chai hi kan soita kang khan ngai tuana thui tak neya thil ti cheni in ril ru she taka anu le pa chho san ero chu tha ati bik lo awang hian chuan lamdang mangin anin hi a chho san aloni a hetia an in a chho san don hian anu le pa bula udayan hne na kaltur anga in soilovin na thotur amu awanga kal angin asoya mase achung ti ero ngai thatlo na in an khathung le chuan akan cha in bapol athlen hian an lo ro man lo kangin udayana chuan rail station a lo hmuakin alo dong songa himi hnu hian bapol khopui chunga veng pakhat saket nakar antia an khosa don ta ani wanei thlak takin hetia an khosak dun atanga reilote a hian udayana chuan akan chai tan na a hmu sak ta hlawa chuta chuan ni tin na thok turin akan chai chu akal ve ta se a mase kan tarlan ta kang khan akan chai hian na amu awanga bopal lampan ani tho achungte bula asoyani kha hei wang hian udayan nen an khosak dun chungchanga achungte lam hian akan chai chu engma an shat pui lem lawa amai ro chu akan cha in na te amu ta ka chuan an na mu thar chu rim changa lak tumin
achungte West Bengal Bankuri lama ko sate chu a chanchin sia tir chu tha sia in abeta a chuta chuan akan chai chuan America rama na thar a hmu thole na po azom to thu a hrel chuan anu le pa po an fanu nei chunin ramdanga na thar a hmu le thok theya a om chu an lom puin an hlim hle nge a chu ba ka an chung ko in na ber ani ve awangin an fon hlotlin na chuan an lom na ati zol ti la kan sei sol om lave amai ro chu an fanu hian do da soi ni ti sia ni se chuan an ril ro ero an aviau thung nge yang te chuan a chung te hna chuan America lama om anga in soin chutiang chuan akha tokin abe fo thina anu le pa te po in ngai thatlo na emem po nei shan na bin kar khata voi ni emo voi thum emo hi anin biak dan ani tlang puya chutianga an fanu in hlim taka hun a hmang ani ti an sha chuan an thla muangin an ngai po a tha hle a amai ro chu hun le ni te liam zelin akan cha in a chwa sana po tha ave ve ta vya maya kan tarlan ta kan khan akha to ka chanchin in shil to na in be fo thin khan ni a ma se kar khat chung po voi ni voi thum in be thin kha akan cha ya chuan a chung te a chanchin ron chila ron biak emo ani ta tlat law mai le anu le pa tian biak an tum be la in an phone tlang thei bok se lo ma se atira chuan mang an em po nei lavin engemo har sana dang a phone lama emo aneya ngain ngai thatlo na em an ne shan lawa amai ro chu chutianga kar ni don biak po theilawa om ta me chu ngai thatlo na ani chan ta tlat mai chumi ani awan chuan akan chai pa chuan na u nau pa fa pa akan chai ka zan chu thil om zia le ni dan te a soi pui nuwa mobile location share tamin an beita a chuta hun engemaw chen an be nuwa chuan thil hmu chwa ani ta tlat mai le heta an location hmu chwa che chuan chung kolam atimang ang zol hle alo ni a chuta chuan akan chai mobile location chu Madhya Pradesh Bhopal ani ti an share rol chuan chung kolama an ril ruwa zona om le ngai dan hngep tak an neya chuan akan chai chu Bhopala Udayana kyanga akho sangai ni in an ngai zui ta pi a chu chuan an ngai thatlo na ati zol hle bok ani amai ro chu mobile location atangin Madhya Pradesh Bhopala akho sa ti she to ma se a omna chin ngei ven dan tur le zon dan tur chung changa chung kolam chuan boina lian tak an la nei ta chewa chutiang ti ani chhotak zela chuan police station lama kala complaint siam chu thabira nga in thutluk na an siam ta a ti chuan chung kolamin rom mana an siam angin West Bengal Bankura akan chai omna chin an shet lo chung changa complaint thelu ani zuya chu vele Bankura police chuan thil omdal ne thlendan chung kolama tanga report an dona tanga an shet dana ke serious tak ni anga in a thei anga chaka bo zui sak an lo tiama amai ro chu an hu chuina tur chu station dei ani do la wangin chute maya malak song song ero har hle thung ma se Bankura SP chuan a thei dan ang anga mala ngalin thunei tu sang zo ka ti fel ngai ang te a ti fel nu chuan akan chei omna chu hriat ani lo chung changa complaint an don tho Bhopal SP a soi pui ngala heng state pahni police hian ro man siama malak dan turte an don nuwa an thutluk na siam angin West Bengal lam Bankura police chu Bhopal lama akan chai case boy pui tur chuan an kalta a ti chuan state pahni police tang kop te chuan akan chai mobile last location ina atarlan angzel chuan ma an na ta char chara amai ro chu thil ol ai ani tlatlo an zon akan chai omna tora an rin dewa kalmai lo chu police samte po hian ti thei an nei me ulawa hengba ka hian an kalna veng chung nge mi te po mi engemaw zat an kom boka ma se chute chung chuan nu chuina konga ma son na han soi tur bak an nei theilo chutianga an nu chuina kal zela ma son na an nei thei tak selo awang chuan ho tu lian zok te thuron angin West Bengal police team te chu ka hon le ani ta phota himi no hian complaint thelu tu akan chai te chung kolam chu an fanu chung changa statement la to thoma se Bankura police station a kaule ni in thu zo fiana an nei le ta a himi tum hian complaint a po an tarlan tel tho Udayana chung chang po an shat ang le an fanu akan chai ne na anin ngai zon tho te po an sui le veka te chuan Udayana zon chwa dan tur kong zon pho chu an malak na masa thil chul le poimo ngain Bankura police chuan Udayana zon chwa na thok turin ma an la le ta ani amai ro chu kan taran ta kang khan
thil thlen na hmun hi Madhya Pradesh lam dei ani awangin Bankura Police Station a hnuchui chu thil boi thlak tak ani a mase West Bengal lam police le Madhya Pradesh police chuan ro hman siam le in Udayana zon na chu an thok le te chara chutianga hun engma chen an zon nu chuan Udayana omna chin social media lama tangin an chi chok thei ta hlo mai le hetia awmna chin hriat ani hnu hian Udayana hi man ni in man ani ni la la hian Madhya Pradesh atangin complaint theluna West Bengal a Bankura lampan pui ngal ani ba ka thuzo fiana nei ngal ani a ti chuan Bankura police ten Udayana thuzo na an nei hnu hian thil thlen dan kim chang an hre thei ta alo ni police ma a impuan danin akan chai chu atha nge ni thole arwang po abarung chhuat lele khwara aphum tho soita police ten chu thu an sha chuan a thongin Udayana chu an en tlok ani ber kan thulak ni na tarlan danin Udayana ain puan nuwa thudik tak nu chui tu lamina an shat nu khan police train khat phe chu an thinrim thar he ni nan soya police court atornal ni in an tar lang bok ye chuan akan chai rong Udayana an aphum na hmunia a soya chuan ama po shoin police engemaw sa te chuan Udayana che na lampanin an kalta a chuta chuan a soya ngein akan chai rong chu hmu chwa anita ani hetia Bankuri police ten thil thlen dan kim chang le thil swati tu ber an man chwa ta ka chuan Udayana chu tol tha thu boy sem sak ni in April ni somthum kum sa ni som pasari khan kota achung chang phek za bel zeta cha chu an thelut ngala heng an char si thelwa hian thushe tu mi som pakwa zet thu soipo thil tel ani nge he mi no hian kot lampo in khe so ti khotlai lavin char sit lekha an doni la la ngai to ngal ani a chuta chuan Udayana chu tol tha thu boi rit tak ortir ani ba ka dam chunga lung in tang tora ti ani ta a heng ba ka hian kan thulak na ina atarlan da chuan Udayana hi a hun kal to a po mi thatak ani lem lo tho tar langa hetia angai zong anupui angmaya akhosakpui akan chai atha ba ka hian hetia angai zong nupui angmaya akhosakpui akan chai atha ba ka ahma po hian kumsa ni som khan ama singtu anu le pa Indrani le Virendra Das ngei po rap thlau takin athat ni in antar langa himi chum hian anu le pa rong te po chu an chen in sir mai septic tang khurhluya aphu malo ni a mase Udayana hian anu le pa atha dan chung changa police ma a atira chuan a soi thadu kak lo ni a tarlan ni in atira phe chuan anu Indrani chu America a an chungte bula ko sa anga a soitlat ba ka apa Virendra Das ero damlo na awanga boral angin a soi thonga mase atopa thudik ero nu chuitu lamte hian an chi chuak ta tho alo ni Udayana hi kan soita kan khan minun tlong tak ani lem lawa mani nu le pa te rong taka thado chuan abial nu pui angmaya ani ama hmangai em to akan chai a that po hi atan thil har ani holawang ti a cheng renga anu le pa a that nuwa po sarkarina upati ta na pension asem sak thin po chu Udayana hian anu le pa mingin kumsari ngut alola ti hria chaw ani le ta boka hemi nu hian an che na in chu hral le in bobal lama hian a khosata ni in kan thulak na hian atar lang bok ti chuan kan tarlan ta kang khan West Bengal a fast track ko chuan kumsang ni soma anu le pa rong taka athana chongchang ale kumsang ni som pasaria abial nu akan chai atha tho boi chu lakopin kumsang ni som ni khan ko chuan thutluk na asem ta a chuta chuan Udayana chu dam chunga jela tang torin a shrem ta ani